Sibonga ukubuthana okwenziwe uNkulunkulu. Imade kona bodi orichikozetsa richikofrekeza mkomana washo. Ntambama enhle kuhlwa nje siphelezela umfowethu. Richiliwa ngazihulwane ngamanda zore ka bathu bahasho aramwo oloba uvule ibhibili bongo iphela mzini. Esikubonga kakhulu ukuthi esihlotsheni zangakithi babe nesivumelwano sokuthi nxa umunye ehambile sibe nethuba elihle lokuba kufundwe iBhayibheli. Rumbudzana ngandila yabakali lapho sikhumbuzana ngendlela endala. Amen. Amen. Zvazvino apa dore kuhamba ngamafungo awo andila yemashamba bachimbira ngayo. Sizoba sikhuluma ngohambo luka ahambe ngalo mfowethu mashamba. Rikoche kuhamba ngandila yabachimbira ngayo. Sikhuluma ngendlela ahambe ngayo. Genesis chapter 3. Lapha ku Genesis 3 richikese rothe. Sonke sibe ngabalalelayo. Chapter 3 verse 8. 3 verse 8. Lamadekona bapha ifi lamtsimu. Achikodichimbilela tsimuni. Adamu na msadzi wawe vadzumbama vukati ha miri ya tsimu vachiofha chipatiwo cha mdzimu. Verse 8. Bezwa izwi likaJehova uThixo ehamba ensimini ntambama uAdamu nomkakhe bamkashela uJehova uThixo emithini yensimu. Amen. Hallelujah. Amen. Rikopanga ndila ya kare Adamu yemudzimu abachitsangayo akitsira tsimuni ya Edeni ya Adamu. Ngendlela uNkulunkulu wayehamba ngayo ebuya kuAdamu noEva ensimini yase-Eden. Mudzimu obana ndila yawe inedotolera khona ni yawo shangoni anayaphi Adamu. uNkulunkulu wayenendlela ahamba ngayo nxa ezobona isihlobo sakhe uAdamu. Oba chidama dekona achidanga madekona udotolera khona. Wayebuya ngentambama enhle ukuzobonana nesihlobo sakhe. Oba chidanga ndila ye ayita ehamba ngendlela ayenzileyo yena uThixo. Ndila yobata dura kitatsimuni. Indlela evela ezulwini ibuya ensimini. Ngauri Adamu oba ethama namdzimu. Ngoba uAdamu wayeyisihlobo noNkulunkulu. Nahona oba engwana wawe. Futhi wayengumntanakhe. Achimufuna ngamandla. Emthanda kangaka. Akitachimudalela sikhathi sonke. Ebuye ezomvakashela ngazo zonke isikhathi. Ena gondo lawe la uthela tsimuni ya Edeni. Bekunendlela yakhe uNkulunkulu yokubuya eEden ensimini. Ngamaye ngalimwe duba amangala Jehova akishika wona Adamu osha. Ngelinye ilanga wamangala uThixo ebuya ensimini wathola uAdamu akekho. Sino akishika chona Adamu asitho shaba shimanga zokhambi. Uthetho lwaDamu angekho kwaba isimanga ukuthi kanti uye ngaphi. Abuzo Adamu ngapi? Wabuza ukuthi Adamu kanti ukuphi na? Adamu arinozimama ngothi ngwamba. uAdamu wathi hayi khona mina ngicashile ngoba ngigqokanga. Ari wokuzonga ngisolwa ngwamba. uThixo wathi utshelwe ngubani ukuthi awugqokanga wena? Ari sazi wathi no yapura mfumakazi wanga. Nomfazi onginikela lo. No wade ayamufura rabola muri orojwe inyoka sadla isithelo othe singadli. Ngamlando wayo echo chibi echo. Ngalokho ngaleso senzakala Adamu aphusa tsimuni ya Edeni. uAdamu waxoshwa ke ensimini yase-Eden. Achibviswa tsimuni ya Edeni. Uthekishiwe ensimini yase-Eden. Indlela ya Jehova yodashangoni yavalwa. Indlela kaJehova yokubuya ensimini yavalwa. Amen. Ndila yodashangoni ka Adamu yavalwa. Indlela kaNkulunkulu yokubuya ensimini kuAdamu yavalwa. Ngamlando wa chibi cha Adamu ngenxa yesono sika-Adamu. Ngamlando wasathethelesa Adamu. Ngenxa yokungalaleli kuka-Adamu. Amen. Amen. Mudzimu abo chafulupedziso lawe. uThixo wenza isithembiso. Ngauri odoita uri awane ngu ayibulaye ambaze Adamu. uThixo wathola igusha ukuze alibulale athathe isikhumba amqokise uAdamu. Ngauri mudzimu obona zori asikomufulupeza zori ndila ye yavalwa namusi izodoba yavulwa mrawo. Lelo gusha elahlatshwayo leso sikhumba sagqokwa uAdamu bekuyisethembiso sokuthi indlela evalekileyo yikaThixo ukubuya eEden izavulwa mhla kuhlatshwa uJesu. Khali balapha ka Yesaya chapter 35. Asifundeni lapha kuEsaya chapter 35 verse 8. Isaiah 35 verse 30.
verse 8 verse 8. likhobana karibu rothengeni Asilaleleni sonke nxa kufundwa lapha ku Isaiah 35 verse 8. utobona khondo lotamawo ndila nato phindila khethwa ayingachimbulwi nga wachika itobo yabe nebobo bayifara namathilo angahilindile Verse 8 uthi uyakuba nomendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele abangcolileyo abayikuhamba ngayo, kepha iyakuba indlela yalabo abahambayo noma bayizula bangeduki kuyo. amen Amen. reka Isaiah ka Jeremiah chapter 6 Jeremiah 6 verse 16 Jeremiah 6 verse 16. Jehova amba ari imani dzindilani nilaverese nivudzise somakhondo avakarekare nikono wana yone ndila mbuya nikono ufara yone ndiyone nichidowana jawero amimiya yanu 16 verse 6. 16 6 verse 16. I'm sorry. 6 verse 16 ilotshwe ngendlela elandelayo ku verse 16. Uthi uchilo uJehova wathi yimani ezindleleni nibheke nibuze izindlela zasendulo ukuba iyiphi indlela elungileyo nize nihambe ngayo. amen Amen. khango dzibala dzindlela dzilikono hamba swavhuḓi ri ḓo dzhena hafha kha Murero chapter 16 Angazi bathi ziyakha khango ri dzibale dzi dzindlela lapha idzi after peace ama izihlabelelo. Khona lo. verse 16 chapter 16 verse 17 Murero chapter 16 verse 17 lidobala Okay, amazwi ahlakaniphileyo 16 verse 17 17. gondo lava vavuya wawe ndi la u ṱuwa zwivhini musedza nḓila yawe u ḓo londota vhutshilo hawe 16 verse 17. Umendo wabaqotho ongukufulathela ebubini olonda umphefumulo wakhe uyagcina indlela yakhe. chapter 14 Murero verse 12 lidokumaneka 14 verse 12. lidokumaneka Sizagcina una nḓila ine muthu eri yo luga ngei phanḓa yayova ya lufu amazwi ahlakaniphileyo 14 verse 12. Ikhona indlela elungileyo ebusweni bomuntu, kepha ukukhawula kwayo kuyizindlela zokufa. amen Amen. hallelujah Amen. kombela rothi nava ri na dzifoni va tivhare thuma ri va na maiphinyana Kucelwa ukuthi sivale ama-cellphone wethu silalele ilizwi elibuyayo ri sa ḓo phazamiswa nga dzifoni ukuze singaphazanyiswa ama-cellphone. hafhala kha Genesis chapter 3 ro wana nḓila ye Jehova a vha tshi tsa ngayo shangoni Ku-Genesis 3 verse 8 sithole indlela uJehova wayehamba ngayo evakashela u-Adam. amen a tshi tshama thapha maṅwe na maṅwe u ḓo dalela khonani Ehla entambameni zonke efuna ukuzobonana no-Adam njengesihlobo sakhe. heyo nḓila heyo Leyo ndlela nga mulandu wa vhutshinyi ngenxa yezono yavalwa yavalwa. vhuṱama ha muthu na mudzimu ha Ubuhlobo bomuntu noNkulunkulu bachitheka. yadontsiwa nḓila ya umela ṱaṱulo Yadonswa indlela yabuyela muva ezulwini. muthu na mudzimu vha si tsha vha ṱhama Umuntu noNkulunkulu ubuhlobo banqamuka khona lapho. mara hava na chithembiso hapa Kodwa kwaba nesithembiso khona nga lapho. mulandu wa zwiambaro zwa ambazwo Ngenxa yempahla egqokiswe u-Adam.
nduri mudzimu asichatotsa daily na achidomba navanhu uthixo kasakwanisanga ukubuya zonke insuku kuzokhulumisana nabantu avotohamba navathu ngavaprofita achitovusa muprofita pala amba navo avusa muprofita pala amba navo kwasala ukuthi uthixo manje nxa efuna ukukhuluma nabantu wayevusa abaprofita laphayana nalaphayana ukuze akuze akhulume nabantu bakhe ngabaprofita hey zvachiya chikhathi ezo zvithu wathatha isikhathi ithuba elide mwami nji vathu vasisachikonohamba iminyaka yanda babantu bengasakhulumisani nonkulunkulu xiwambwana ri neka muprofita muthihi kukhulunyisanwa phakathi kwabantu nonkulunkulu ngomprofeti umuntu wani vathu vothe vasichakonohambedzana na bonke abantu bengasakwanisi ukukhulumisana nothixo ori ndlela yodaka vathu ya ngenxa yokuthi indlela kankulunkulu yokubuya ebantwini yasayivaliwe sinonga xikhathi xo fanelawo ngesikhathi esifaneleyo mudzimu avusa vaprofita uthixo wavusa abaprofiti vaprofita vakisvika abaprofeti bathe befikile vasumbedzwa ndlela ri phana baboniswa indlela phambili uri u to va na ndlela inotopfulwa ukuthi kuye kuba khona mendo nendlela ezavulwa isaya 35 verse 8 kwesaya 35 verse 8 u to va na gondo lo atamavo ila ine to phindila khethwa Yeah. a yi nga chimbili nga wa chika i to va ya vene vo va va yi fara na matshilo anga helindini Isaiah 35 verse 8 kuye kuba khona umendo nendlela yakuthiwa indlela yobungcwele abangcolileyo kabayi kuhamba ngayo kepha iyakuba indlela yalabo abahambayo noma bayizula bangeduke kuyo amen isaya eodaraamudzimu kwesaya iqola umoya kankulunkulu ukobona kuti vona ndlela inotopfeza xava wabona indlela ezavezwa emhlabeni bya murumelisa kha yambe kwamthumezela kwacindezela ukuthi ayikhulume ila ndlela ya kale hi yava yovala indlela endala yake yavalwa ukuthi izovulwa athoma kudima switarateni waqala kugijima ezitrateni zasejerusalema nalipalestina lot epalestina yonke athi hey ememezele sithi ye u to va na ndila kuza kuba khona indlela u to va na khondo kuza kuba khona umendo khondo la tamavo nendlela evulekileyo u to va na tshinya ye ndila indlela inegama u to findi ndila khetha ibizwa kuthiwa indlela yobungcwele marito tarura kodwa le ndlela iyabandlulula vachinya va nga wa izoni azihambi ngayo i to va ya venevo indlela yalabo abahambayo hava vachimbila va laba abahambayo labo bona to 5 lexiko huwele abazwa ilizwi lishunyayezwa va tiposa khaya bavuma ukuzilahlela kuleyo ndlela hapho kayo ndlela va tilatela khaya ye ndlela bazilahlela kule ndlela ndi ndlela ya kale indlela endala yeremiya xi vona ujeremiya utayibona ku na ndlela ya kale kale uthi kunendlela endala vudzisani swa makhondo a va kale kale uzali abezindlela ezindala ku ri i vona ye ndlela ngoba ikhona indlela elungileyo ezotsumwa nga mudzimu nga mlandu wa vuchinyi yafihlwa unkulunkulu ngenxa yezono zabanikazi sino isaya kho yi vona yi manje uesaya wayibona ikashana kuwelela kuhle isaya wamemezela uisaya welela isaya memezela isaya u ta va na khondo kuye kuba khona umendo u ta va na kuye khondo kuba khona indlela ndila indlela ina findila khethwa indlela elungileyo chika engcwele ongcolileyo amatendelo khaya kayikuhamba khona i to va ya venevo ngiyabona laba bahamba koximbilo khaya abavunyelwa ukuhamba na ngayo matshilo anga helindini ene noma eyisitutha kalahleki kule ndlela ri khikha yi vona ye ndlela manje nayo indlela siyayibona usi xixumedziwa nxa ishunyayezona xixumedzwa na rina nxa isishunyayezwa rala ta nathi ndlela yimbitsasa salehla indlela endala racina zethu khayo sangena endleleni engcwele rali va mutini wa mudzini sabhekisa emzini kankulunkulu sino ri imapa vathu va rixaka lwana simalapha zihlobo ri na vufakazi ya hindi sinobufakazi ngendlela ri xi yi tiva hindi siyazi indlela ri xi ko chimbila khayo sihamba kuyo indlela ro ri va samue sibheke kwenye indawo mara sino ri xi chimbila xiyavu pe manje nxa sihamba siya kuleyo ndawo a swi ri tendeli u siya vahasha asivunyelwe ukuchiya abakiti u ri ekhala tsiyanga ukuthi dadewethu ku na ndlela mbuwu yakho kunendlela elungileyo ine u xi jena khayo ithi ungangena kuyo indlela i le hamba hindi iyakhuluma indlela wa jena khayo ungangena kuyo i bvisa zwivi ikhipha izono uyakubona lokhu a swo kereke izwo hayi asikhulumi ngokungena ichechi a-e hayi
bachela unandila yazikereke kunendlela yokuqawe yokungena ichurch unandila yatatu kunendlela yokuhamba yasezulu apha shangoni hapa lamhlabeni lapho hey bana bodala tsindilani amadoda agcwele izindleleni zawo wasazi bodala tsindilani abomama bagcwele ezindleleni zabo shangwanga jobo yakukhulunywa uJobo urina luvimba aluyiboni uthi nalokhu enyoni ledla ezinkukhu ayiboni aluyiboni ayiboni ledla yochungwanga Jehova ifihliwe endlela bononga benebo ibonwa yilabo kuphela bane bashipha iphi abathi ngabezwa ilizwi wakiwana bazithumana urithiyo khandira ukuthi mina angikho endleleni ngaye madekwanani manje ntambama nje mudzimu wazviita uthixo uyakwenza ajiya mumwe mutu athathe omunye umuntu ari ndingawana hoyo ndamujiya athi uma ngingamthatha lo mugedhe udoda uzibani uzabuya emfeni udoda unozibani uzabuya emfeni achisvika apa bangafika la ndidhamba navo ngaipfila mina ngizakhuluma ngezwi lakho uri kamusutozvipfa mhlawumbe umuntu lo uzawulalela alatandira mbi dzawe alahle indlela embi yakhe dzawe indlela zakhe ezimbi ngoba ndondivanaandira dzavo amadoda anezindlela ezimbi vasatsi vanandira dzavo abomama banezindlela zabo une dzayofelera hone lapho ezicina khona ziyamulindini dzose ziya emgodini ziyakhilikithela mtii khona indlela yodwa oimaho emileyo ine vajenayo kayo ethila bangene kuyo vatanziwa zvivikete bagezwa izono egeyitini uri vajene khaya ukuze bangene bagezile aujena rina chika awungeni nokungcola kwakho arala ngajena nangomu ungangena phakathi avana chika ungcolile iyamtanza iyakuhlanza indlela amen amen zvino vathu varushaka rwazvo manje zihlobo vomashamba vutuka umashambo hambile vochimbira kaindi hambe ngale ndlela namusi vaparadise namhlanje uphumulile paradise navo vanhu vangahanedza noma wena ungaphika aziri shushedzi akusathusithi alitomupikiswa ngavomo asiqali ukuphikiswa uwe vanje vakhopikisa vapedza abaningi bayaphika kodwa bayaqedelela baqine bafile vafa vasina mutsiva bafa bengamtholanga vafa unkulunkulu vohwala zvivi bafa bethwele zabo izono vafa mbiri yotsva bafa inhliziyo ibovu mudzima chivapfa mari uthixo ekhafula amathe ngempilo yabo wofa umuita zvevinhu athi ufile uyisoni mphuphu amen utava nakhondo kunemendo utava nakhondo kunendlela lila indlela ngafindile khetho ethiwa indlela yobungcwele ngachimbiri ngamuthuka ongcolileyo kahambi khona amashiyimafana manje indlela le namhlanje yakhulunywa la ngingabana nabafuma ukukuncenga uyindoda umama ulusethembela dzakho ukuthi khangela kuhle indlela zakho izito zawo okwenza kwakho urimbilini yawo hodala ukuthi mina enhliziyweni kugcweleni ayichimbili ngamilenje indlela kayihanjwa ngezinyawo ichimbili ngambili hanjwa ngehliziyo ngasuka mbiliyoni yatanziwa yikho inhliziyo le ithanda ukugezwa ichuniwe ilungiswa imbilu yabuthi benhle inhliziyo nofanele ndile efanela indlela bachimle bachimbelela uhamba uhlabela lapha endleleni ndilani ya endleleni utshelinga limwetuba ngelinye ilanga nditosika nendlela zafika ekuqineni kwendlela le amen amen ezonozula so ngasihlaziso sangotama katikati ungadlalisi isikhathi sangotama katikati ungadlalisi ithuba usangotama katikati ungadlalisi ithuba ukabeletha uyancengwa ndila ikhobiza indlela yokubiza Amen. Amen. amen amen dinji ndlela zabanna zinengi indlela zamadoda dinji ndlela zabasadzi zinengi indlela zabomama zitshele ndimwe yazo uyazi lokhu kunyeyana okunye kwakhona kwezindlela uzonda zakho ndimwe yazo inzondo lezi ngokunye kwezindlela zakho konga ndimwe yazo ukuswenka lokhu yezinye zezindlela zakho kuti hutsa wadibetawakanamanda ukuziphakamisa uzibone ungcono kunabanye ndimwe yazo yezinye zezindlela zakho katsiyatsheda ukuthanda ukudla wedwa ndimwe yazo kunye kwezindlela zakho uhule safura ngamunna mthini uhule
ukunganeliswa indoda wani Kuyatsho. eyinye izindlela zakho Urekha abanina basafuna basenze imthini. ukuba lihule uyindoda ungafuni umfazi Kuyatsho. ufuna ukubuthelela Aba enye madimoni yakho. bopasta madimoni. abanye ngalaba babuthelela izithixo Kuyatsho. ngenye yezindlela zakho Kona munna. ukuxabana namadoda Kuyatsho. ngenye yezindlela zakho Singabona mona iwana yatata. wena ke eyakho yiphi sewuyitholile yini Ukudakwa. ukudakwa lokhu Ukudakwa. ukudakwa Fora. ukusola Fora. ugwayi Mbanje. intsango Zidraka. khonokho kwama-drugs Zindlela zabantu. indlela zabanikazi Ulethe ukumahone. lapha ezigcina khona Ufike utabona ndila. kuzaba khona indlela Una ndila inemtho eriyoluka. kunendlela ethiwa ilungile emntwini Mara uneyo kumahone. kodwa ekucineni Ndiyalufa. ingumbulali indlela Ethe yakho. tshota thenga dziyamba. lezi ndlela ezikhulumileyo Nditsalufa. ngezokufa phambili Ndikobuzisa. mbuzo nawo Sinobona bachifa kokagani. ukuthi wena ungafa kuleyo ndlela yakho leyo Ngoba bakhayo. kunani ngoba ukuyo leyo ndlela Ezishambu ndila tsona. la kukhulunywa izindlela lezi Banga bakwata. abanye bayaqasuka Ara wato lihule. uma ungakhuluma ngobuhule Tona mahule kisitsa pasi. uyabona amahule ekhangela phansi Mara ezinezo. kodwa yena iprofession yakhe Mwana myanga. amntakamama Mwana myanga. sihlobo Udotwakhe lishamba. uzahamba phela emhlabeni Ndolisiye lishamba. uzawutshiya umhlaba Apha amabitena ngotsila zidala phetsi. emathuneni lapha akuhlalanga izithutha kuphela Kunabamwe bebayiwana. kunabantu babehlakaniphe bendlula wena Kunabamwe bebayiwana ndila. bakhona abanye abayitholileyo indlela Kola lapha la. balele lapha Kunabamwe basiwani. kukhona abangayitholanga Kola lapha la. balele nabo Mara mimiya yabo igala. kodwa imiphefumulo ke umbuzo ikuphi Marubutse mzalwana. lalela phela uthola impendulo Dilela miya wawo. khalela owakho umphefumulo Mwewa ufi man. umphefumulo wakho kawufi Ijelisani bakala. lalela mdala Uye ufi man. umphefumulo kawufi Amen. Aritu basidala lucha basadzi bodala ngoro. hayi akusuba uphukuphuku ukuyekela Kambo we ayane refahone. sifuna ukuphindela ekhaya Ashiki we hangitatulu hesu. akwenzwa ezulwini lokho esikwenza Awuna emhlabeni ufebi yangitatulu. akunabahule ezulwini Awuna madimoni yangitatulu. hayi madimoni Awuna timbiti yangitatulu. kukho abantu abaqasuka masisha le ezulwini Awuna batsiyotonga nge. hayi ukuswenga kakukho ezulwini Mwana myanga. mntakama Zinoyendeleyo wayifara. manje le yakho indlela Wala ke idosukisa gani. ibheke kuphi Amen. amen Isaiah wayima khala Israel. wazaya wama kwelika-israyeli Bana mikumba. egqoke isikhulu Asishimla khala Israel. ehamba ezweni kwa-israyeli Utabana ko. kuzaba nomendo Utabana ko. kuyakhona indlela indlela Inafindile yakhe. indlela enegama lithiwa yingcwele iphiwe negama Mwana myanga. mntakama Udobana na dollar boxing. ngoba elinye ilanga uzalala ebhokisini ayikhona embhedeni Udoba ukochika kende. uzaba ulala ukuphi kuyiphi Moya indlela wa udoba sikhweke. umphefumulo wakho uzobe uqonde ngaphi Bathi wase moya wabo ngabafela mara. uyakwazi ukuthi umphefumulo wakho uza kukhafulela isidumbu sakho amanzi Toto wona man. uthi khangela manje Doshinga sikhathi singafela phana isikhathi sami siphelele emzimbeni 60 years ndodzula 60 khayiwa. years wena ukhula Shakwaza lapha kale kwata. ukhulunywa ngojesu uyaqasuka Urindikeleke umashamba. uthi icheche kamashamba le Tina mashamba wendila. kanti mashamba wayesendleleni Kubana ekhona tuba. zonke insuku Awaklirani. wayesendleleni Azikolikisa mniya wa. elungiselela umphefumulo wakhe Amen. amen Ziyaphela zelishamba. konke komhlaba kuyaphela Unakho luyaphela. ubuhle lobu buyaphela Ziyambaro ziyaphela. ukugqoka lokhu kuyaphela Ujakende. kufuneka indlela phela Amen. amen Ngwemburi. Ngisendele. Eye kaya. Ngisendele. Eye kaya. I'm on my way to glory land. I'm on my way.
Mashamba. Umashamba. Ngiyambona mina namsekela. Indoda enomzimba omncane. Athi kushimbila khandeli. Ehamba endleleni. Shako la Mashinyamana. Izola kwaMashinyamana. Bashimusebo. Bashimuseya. Behleka bonke. Bangwachimunyefula. Abanye bemkhuluma kabi. Mara munabadila. Kodwa yena wahamba endleleni. Namusi. Namhlanje oje Kokota Paradise. Kokota Paradise. Baba, ndobuya. Bethi ngibuyile baba. Sinobona bakhitwa ngona mina. Wathi wena mhla usuka lapha uya ngaphi? Uyakereka mara usipizone. Uyangena icheche kodwa ungumqambi wamanga. Uyakereka mara ufenizone. Ungena icheche kodwa uyisife. Mara ukokareka ushimisana na mishonga. Ngapha uyaqawa ungena icheche. Imithi yabo sangoma igcwele ukochimbila wophatha peria line. Ohamba lapha ubambe iline iburial line iphakathi kwezinyawo zakho. Ngaphansi kwamsimu wazifuna. Ngapha ulunyunyawo kuzikathixo. Ngapha zaSathane wazifuna. Ulunyunyawo ngale kukaSathane uyamthanda futhi. Ukoshifa manje. Kodwa ungumqamba amanga. Vela kakhala ubonise zomuhedeni. Bana sobala ukhanya ukuthi ungumhedeni onjani. Mawufuna ujina khayindira. Nxa uthanda ukungena endleleni le. Yithatha Sathane. Yekela phela uSathane. Yithatha Sathane. Yekela izinto zomnika. Vela ndilani khazabuthi. Buyela endleleni yezulu kahle. Uhambe sikhambe. Amen. Milero chapter 16 verse 17. Yeah. Amen. Kangadabula bana. Amazwi ahlakaniphileyo 16. Kangubona namthi. Kangu yatadulu. Hallelujah. Zote midipo ya shango lolu chapas. Robe ya zote pas. The pleasures zote robe ya pas. Kungubona namthi. Uthi sithiye konke injabulo yomhlaba sibeke phansi okomhlaba konke sithiye phansi isidingo nenhloso ukuba sibone uNkulunkulu owasidalayo. Okay, verse 17. 16-17 amazwi ahlakaniphileyo. Gondo lababuya nilawutu wasibini. Umendo wabaqotho ungukufulathela ebubini. Msethandela yawe udolondoda buchilo hawo. Olonda umphefumulo wakhe uyagcina indlela yakhe. Amen. Amen. Ndila ihone dikaletsa. Ikhona le ndlela Ndila ihone bakomana bami. Bafowethu ikhona le ndlela. Bane bachimbila khaya bayithi zibi. Abahamba ngayo abayenzi izono. Nomsi nangari hanetsa. Noma ungaphika wena. Rima ukati yashango sithi ihone ndlela. Sima ephakathi kwezwe sikhuluma ukuthi ikhona indlela. Ihone ndlela. Ikhona indlela. Abachimbila khaya bayithi zibi. Lapho abahamba ngayo abayenzi izono. Bayika zibi. Bayasila izono. Yafa sibini. Saphume koneni. Ufikondo lala babuya lawo libotuwa sibini. Kuthiwa indlela yabalungileyo abaqotho ikufulathela izono. Abasiya sifebe sikofeba. Bathiya abahlobo izifebe zifeba. Labasiya basikotamba nje. Bathiya bebhema insango besenza konke Abasiya tikonani. sithiya abangani. Rotari rotashamboni. Sasa losodwa Rotari rotashamboni. buye ngedwa Udotwari ngahamba rotashamboni. ngedwa emhlabeni Ngifisaka tikonani. ngizikhiphe banganeni Ngifisaka ushaka ngizikhiphe ezihlobeni ezithethela amadlozi. Bachela kaimwendi. Ngangena kwenye indlela. Bachela kandila nyafi. Ngangena endleleni ethiwa ilizwi likaThixo eqonde ezulwini. Ngilwela umphefumulo wami. Asesimumuntu. Angikhangela omunye umuntu. Yabo bachela ndilani yezi. Yilabo abangena kule ndlela. Kile babuya bawo ndiye ufasibini. Indlela abalungileyo ukufulathela izono. Ndana matekona. Ntambama nje Abo kati yabena nakapolo kasibini. akekho yini ongaphonyoka ezonweni. Kuwalela. Ilizwi limemeza kanti Gondo lababuya bawe. wayikhona indlela Gondo lababuya bawe. indlela abaqotho bakhe Ufasibini. ngokufulathela izono. Hallelujah. Amen. Mwana omnyanga awutifile utunguna. Awumntakamama kanti awuzizweli ngani. Hallelujah. Amen. Uzokubashiya abangani bakho. Uzobasiya bakhona Uzobasiya nzawo. zikhona nithawo. Uzachiya abangani. Watu wonke. Wahamba wethu Namsingana matekwana. namhlanje ntambama Ndikhamba zori bomashamba bojiwa. ukhulume sithi umashamba uthethwa Uri iwe ude. ukuze wena ube lapha Udofendi yayo mashamba bachibulayo. ulalele indlela nohambo lukamashamba. Ubona ngari dudziro chibulunga bamwe. Ucabanga ukuthi uzahlala usemngcwabeni yabanikazi yini? Mabitani. Wena lokuphila uhamba
Uhambela abanye nxa befile wena uphila njalo. Hayi mzalwane. Akusoze kube Hayi mzalwane. hayi akusoze. Salisiyeni shangoma. Uzalishiya ilizwe Emya wami. ulwela umphefumulo lo. Wona mina watatu wakho. Bheka ikhona indoda yasezulwini phakathi kwethu. Chapter 14 John. uJohn 14 verse 6. uJohn 14 verse 6. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 14 verse 6. uJohn 14 verse 6. Yesu amabuze ari. Ndinendira namafungo ngo Yeah. uchilo. Amen. Awuna ane adakhothi aralatha dingane. 14 verse 6. uJesu wathi kuye mina ngindlela neqiniso nokuphila akukho umuntu oza kubaba uma engezi ngami. Oy prophet Isaiah ndira. Weprofeta wesaya indlela Ashike bona ngamafuriki kyamulo. eyibone ifake amaglasi omoya Athi udabala khona. athi kuzoba khona imendo Udabala khona. kuzoba khona imendo Ndira. indlela Inafindira khetho. ezabizwa yobungcwele Ndifindira khetho. kuzathiwa indlela yobungcwele Wachika hanga chimile. ongcolileyo kayi kuhamba ngayo Wabasambi umakwanda. okungakhulunywa Umakwanda chika. izinyawo ezingcolileyo Wasambi ubhusi mbuzi umabusi. okungakhulunywa ukungcola nokunuka kwembuzi. Hayi umuka owashibyo. Kukhulunywa ukunuka nokungcola kwesono Wachika. ngakuthiwa ongcolileyo Wachika ngachimilika. ongcolileyo kayi kuhamba ngaleyo ndlela. Isaiah ibona. wesaya wayibona Yaphekwa shangoni. yazalwa indlela emhlabeni. Hallelujah. Amen. Yathomo shimbireni. Indlela yazalwa yaba nezinyawo yahamba emhlabeni. Yathomo shimbireni nesi. Yahamba yona indlela ngezinyawo zayo Phakathi emhlabeni. yabantu. Yama phakathi kwabantu. Ndinendira. Yakhuluma yathi mina ngiyindlela. Ndinendira. Mina ngiyindlela. Amafungo ngoho. Iqiniso Chiro. nokuphila. Awona yakhosi. Akekho yakubasa ngezingane. Inyingana madekwana. Ubani intamba manje Hamba zuya. ongafuni. Ndiyatenda ushinda. Athi ngiyavuma indlela le. Lebewe. Nokho umashamba bangatshatha bana babo. Uyabona umashamba nisoze niphinde. Bosimubela amakoleni boya somewhere. Uyabona uhambile wanyamalala wathola indawo khona. Are wasatebela ndila yabo. Xa ungalandanga indlela ahambe ngayo Udophetha ngoba tobo waphala. ekugcineni uzamgcina ebhokisini. Angathi wambona. Soze uphinde umbone. Angathi wambona. Awusoze uphinde umbone. Nina musino ngajadizishini. Noma ungathatha inyathelo namhlanje. Nina musino ngajadizishini. Namhlanje ungathatha inyathelo. Sino so. Kwamanje kukhulunywa. Ndlela yomashamba bachibila ngayo. Usithi wena indlela ahambe ngayo mashamba. Ngafuna simbila ngayo. Ngiyathanda nami ngifisa ukuhamba ngayo. Yoni khamba yini? Dinendira. Yo indlela lethi mina indlela. Dinendira. Mina ngiyindlela. Namafungo ngoho. Qiniso. Are ushiru ukadesi namafungo ngoho. Uma wena uthi uyakhonza ungenaqiniso Ukashiphiyo ndini. uyiphi indlela onayo Ababathena ukhayini. ngoba labangena kule Iyabafunza. yona iyabafundisa Iyabachumayeza. iyabashumayeza Bamwe bafisa namalwazi. abanye bakhiphe nezifo Bali nalishishika kayo rifisa amalwazi. nathi nxa sifika kuyo sakhitshwa izo Yafisa mbashe. izifo nezimbathi Yafisa halwa. sakhitshwa notshwala Yafisa ufarikano. sakhitshwa ukuthanda abafazi Yafisa zothe. sakhitshwa konke Zinabakatsiyanga. manje bazali bobaba Bazithathe. singofakazi Sorry mtu wavisa wejena khandile. ukuthi indoda iyangena endleleni Uyavisa zibini. indoda iyakhishwa ezonweni Unamama manda kayindi. khona amandla Unamama manda kayindi. kunamandla endleleni le Okhipha bana zibiyofisa zothe. amandla la ayakhipha amadoda ezonweni Ngechumene. manje uyabona ngizayishumayela Ngechumene indlela. sizayikhuluma indlela le Usikarichila. kuze siyolala Ngoba lini bafunga ngowachila. ngoba iqiniso eliphilayo Roitelwa lini. sikwenzelwe esikukhulumayo Roito sithawutha musiliko besizongabaza mhlawumbe siyakubala kufunda kuphela Roro chumedziwa. manje sithe sifundiswa Azifuna. sathanda Yarajena kayo. sakholwa sangena Yalitanza. yasigeza Zilo chimi. manje siyohamba manje Unali mone bafuma bekala manje. Dira ganga iyani. Oh, Abanye bantu ba. era a paradise. We and the sweet gable away. Iyarufuni ichimbize.
Manistu, why first Jadrian Hon? Umuka, if Musamuer, Umura. If Musamu, but the Lenkela, so. Ya tutuzu mpefumlo roje tula mpefumlo rachina kayo hindia sigene kuelendlela leshila lashamba usiku silala sikhuluma ebusuku shila sikhumbula silala sikhana ebusuku shila shamba sihamba sikhuluma shila shisemana khuluma zithukana larishika kayo sithi sifike endleleni yapumusa mungu yathulisa umphefumlo kariye batho twamsikhayo yathi ayithula kare phana Umula, umla, iwe moya wanga. Umula, umla, iwe moya wanga. Umula, umla, iwe moya wanga. Let's 5 Musibo mashamba bashibas balatsiphathi uthi sengathi uyabona nge5 umashamba ephuma esibhedlela bathi mabala balesa bari mobili wanga ema ekhuluma ekhangela ethi mzimba wami ndikolibuka ngiyabonga nontende sira phela ufumile ngikhonza namsindiko tu manje namhlanje ngiyahamba baphaye mobili wanga awusala kuhle awukhisa awukabule umzimba athilalo hone imabataduru umphefumulo ukabuzana nomzimba abasezulwini bemile eduze asithela ndela ukuthatha umoya asithela ndela ngene endleleni achotanga nababraham ayohlangana nababraham akishika mdizini wahone efike emzini le marafa Jesu Kristo uyabona igazi likaJesu ungathi remote ungathi i-remote afona amagete uyabona kwafanwa amagete bakhathathi difuleshela nami uvuleka amagete achibona lushayo lwangwana ubonaka umphawu achibona marabangwana ubonaka ligazi likaJesu mtanga afa umwachinyama yakho ejaheni elivela komwachinyama amen yes wena ukwembeletha mama mntakama why basifuna sibini kanti uthandelani ukufela ezonweni uthandelani ukufela ezonweni why basifuna fama mita sibini kanti kungani uthanda ukufa uyishoni ngani moyo wobuphofu kanti uboni yini ukuthi umphefumulo wakho uyahlupheka phakathi moyo komzimba wawo extendo chibaphofu na uvumelani ukuthi umphefumulo wakho uyimpuputha usabona indlela heyo ungayiboni indlela noma ivulekile oflandila kuvulwe indlela oflandila kuvulwe indlela Golgotha eGolgotha Golgotha lapha ndinabafenda amathubi avosibili awubheka abavenda mpela abantu abavela namazulu namashangana yena namazulu namashanga uthi fosibili abantu abavela ezonweni yafulwa karota bavulwa kuzo zonke indawo Isaiah 20:25 kwezaya 25 Amen. mwana myanga kame ndiwabuze ngofunga wasengozisola besibhadela bashumula mayifi botamaka chipini uthi uzazisola mhla usesibhedlela isikhathi sesikuphelele kanti sewudlale ngaso isikhathi badovara mato uzavalwa amehlo usinandile ungasenayo indlela badovara mato uzavalwa amehlo mbiliyo shikolile inhliziyo sikhala uyoshibubula umphefumulo ukhalela phakathi ushiri wayi ndozaka mthulu usithi umphefumulo kanti ngahlala wayi mthwasa phethula mzimba kanti wayi lo mzimba ongalaleli ilizwi likaThixo Isaiah 25 Isaiah 25 Hallelujah. kopetsa shino yapetsa sisekucineni lapho Isaiah 25 verse 7 verse 7 ananga kwala kutama nginga thaba okay ngithaba kahe no thaba udovisa sira lo tsira o chaka tsothe nangubo liyafuketha banda bothe verse 7 ithi abulale futhi kulentaba okumbozayo ubuso kubantu bonke nolembu olusibekele izizwe zonke bayifama phungayo uyakuzwa lokho ayisachiko prophet
wezaya lapha wayeprofeta achikomana thaba yin'we apa ebona enye yezintaba ingasafana zin'we zithaba engafani nezinye izintaba inekhayo khobona yo ambathwa ngangubo sira ebona leyo ntaba imbozwe ingubo kathi hoba kusumethe uvalwa hathi imbilu zabanda kanti leyo ngubo leyayikhangelwa imboze intaba kwakubonakala into emboze izinhliziyo nengqondo zabantu abantu bangaphandle bezizwe sinohabana duality manje kwaba nelanga elilodwa habana duality kwaba nelanga elilodwa leyafana nothaba lapho kuleyo ntaba leyo habulawa umuntu kwabulawa umuntu hoyo umuntu akutaba umkosi umuntu lo uthe ehlaba umkhosi sira lofana zichaka zote manje leyo nto emboze izizwe zonke zavuleka lavuleka ngakhaya bombe lizovuleka nakuwe manje ngaloko kwambulwa inhliziyo yakho yavuleka uhana aboremuluwa ukwala kwakho ukuphenduka lisiliya muya wawo inkani yomphefumulo wami mara mbilu zovulelwa chilizi kodwa inhliziyo ivulelwe umusa sinomkobuzisa ngona myaka umbuzo namntakamama waye bachifuna ufakwe emetashe ukwenzelani ukuthanda ukufela ezonweni basibona uyakubona yini lokho bachifuna ufakwe emetashe ukhethelani ukufela ezonweni kanti kuvuliwe apona ungachinyamana khona lapha kongashinyama afunda umashamba emfeni kamashamba arali nangafana heleni ungafa uye esikhokweni nina bachumeli bothirela chumeli hapa abashumayeli bonke abashumayele la bageza izandla ukuthi iqiniso sabatshela abantu balandula ngokukhetha nokuthanda kwabo uri moya wabo rinesongona mlando kamoya wabo emphefumulweni wakho abashumayele lapha kabasenaqala ngomoya wakho